ka Khana lyngkot shipang Pope Francis, ka gerteng jong Pope Francis kalong Jorge Mario Bergoglio. Lakhayo Pope Francis ka khatnyo terik nopra ha Buenos Aires, Argentina. Hadin bolo pendap yigijing pulay kumu chemical technician ula join hagaseng Jesuit kabangitip ka Society of Jesus hagasnam chijar kandai spa sanpupra. Lapan kentang lingdo yei ha u khatlai terik nopra snam chijar kandai spa ndrup kandai. Ulalong u Jesuit Provincial Superior hapo Argentina nadu usnam chijar kandai spa nyopulai hadu usnam chijar kandai spa nyop kundai ha usnam chijar kandai spa kandai bupra. Ulalong u Archbishop jong ka Buenos Aires hadu usnam arajar khatlai lathung Cardinal yu da upop John Paul Baar hausnam arajar way. Ula syajid kum upop unong syirai bahaklidu jong ka balang Roman Catholic haga khatlai trik lebar arajar khatlai bad udai kupang bakhoy uba arspa ndre phungrew udai upop baningkong jong ka doba Amerika hadin gajing syong thai no jong upop Benedict ba khatnrew udai upop uba kham karpang ba ula kedup yelade da gajing singauret gajing duk bar gajing i yaga may maryang kumbangiloyo i yaga jing thoju haga tulir ka kot lauda tosi ula long u atiar uba kedup i yagi poiwer but kataga interfaith dialogue gajing yakran bar kiwe ikun hunniam bapar khamtam ban peniateli yaki balang Kristan bat ulapan temairu ya kalor rukom man jong ka balang Katolik. Pope Francis ula khatno haga step arpway direk yayong araja arpusan hagarta ka prapra entep don burom yaga met jong kupa buku yaga arpunrew turik uyayong arajara pusan haga por shipo bajemen step kabadega snisa jan kotorai to ai i yaga jatai bom jukut baga jing shai bom jukut kanti shanya in jatai haga jing sup amen tongin yepe yagi Kyntien bakadu jong Pope Francis. Last words of Pope Francis. Kublai shibun, kublai shihajago. Fratelli e sorelle, buona Pasqua.